Hello, my people. Lemasai rorokindai. Nanu tene mukula tena. Otu mairaro. Otu mata musim. Nikimaki bathi ontokiting. Naiusuto yok. Kirinjami ormaasai. Aiko nejia taa. Sasa anyida sarata kirorita kuhusu afya onkutukie. Afya olalaka. Kiyiolo pookin ajo etaretoko yiok Enkai injami ormaasai aretoki matonyor afya onkutukie ang'. Iik irmaasai ilalak naleng. Iik taado aitumia nkiek osirok. Neesidan naleng amu esikana neeta sinche ntokiting enye sidan naidim aitunza nkutukie oltung'anak kwa hiyo entoki sidai naleng. Kake atadii kuna olong'i kumok imoyiaritin naleng olalaka. Atakumok imoyiaritin olalaka amu ateenyaita irmaasai ntokiting nemenyaita apa tekurum tidie. Atakinyaita sukarini, indaiki naata sukarini nemekinyaita apa tekurum tidie. Kwa hiyo etii lazimu yiok peyie kimboresha zaidi nkoitoi nikintunza yiok nkutukie ang'. Ore enchai nateokitoi neeta sukarini menyor ilalak toki. Menche ajoito matapal enchai natii sukari kake nchoo alimu peyie kiyiolou ajo ore ina shai esukari iharibu ilalak tukul. Amu itii sukari nening'uari itu ikuni itu isuji ilalak baadaye tenidip enchai nelo aitobiru bacteria onya intana olala baadaye ninapata kumok imoyiaritin olalak. Irmagegon, ilalak ake duo oudo, emion, wentoki nikikwetiki aas nche kikwet apuo ang'eru ilalak teneyai yiok. Me entoki sidai tenikikwetiki ang'eru ilalak teneyai yiok amu tenintau duo olalai mintoki atum olikae. Labda ikae nkwapi naata iltung'anak engolon najo elo apikie olalai le bandia. Kake ore tiatua enjamii ormaasai lang' mee rahisi pepuo iltung'anak apik ilalak le bandia. Kwa hiyo muhimu naleng pikintunza ilalak lekiata. Muhimu tenikiapare aitunza ilalak lekiata peyie pemekinturraa. Amu tenikinturraa nemikintoki atum irkulie kiurahisi. Kwa hiyo enaro pikindipi nchai nikiiki ilalak aitau ina sukari. Nenare opikindipi indaiki nikiiki ilalak aitau nena tokiting. Indaiki nikitama amu ninche napuo aitobiru imoyiaritin olalak. Alafu nayieu nai ake sinye naimaki ororei lenking'uraroto olalak. Eeta ilalak enamna naitunzayieki itu eng'eruni. Eya ninepuni olalai eeta enkiti woi natuude natoroka tentanata. Neojuni inewueji niendelea olalai lino aibaki. Tenepuni olalai etumuta entanata tukul. Nirinito material apik intokiting entanata ilo alai niendelea ake arum olalai lino. Kwa hiyo badala kikwetiki ang'eru ilalak teneyai yiok maing'ura enaa kidimu aitibutu peyie pemikintoki aipoteza ilalak lang' ewuon kira kunyinyik. Mikintoki atum irkulie. Elimu olalak tairorita tene taata. Elimu enkitunzata olalak. Enyokita irmaasai naleng. Enyokita aik ilalak nesila irmaasai nkutukie naleng. Kanchoo oltung'ani oidimu ainyang'a irkeek loldukai eeta sinche tofauti peno wenkiket osirok amu eya neeta ninche irkeek oor lelo bacteria lenkutuk haraka kuliko enkiket osirok. Kaisidai enkiket osirok naleng amu intuutoki duo iik duo ilalak abaraki bana metisilata. Nina piibor irmaasai pookin ilalak. Kake ore amu atakinyaita indaiki naata sukarini basi nitii lazimu yiok piking'uraa nkoitoi mbadala nikintunzayie ilalak lang'.
kama check up nitumo oltung'anak tinafasi piilatumito oldakitari lolalak etii dii ildakitarini lolalak ilatumito oldakitari lolalak mara kata nabo tolari amu ore toonkuapi naendelea tene nchere epuo iltung'anak atumore ildakitarini lolalak mara 2 tolari. Ore duo yiok kutokana ormazingira likitii toonkang'itie mekiata ina golon nikipuo atumore ildakitarini kata 2 tolari. Kake ore toltung'ani otumokito oota tengolon enye openy nishaurini piilo atumore oldakitari lolalak kata nabo tolari. Kanyio dii epuo aas ildakitarini lolalak? Ore entoki napuo aas ildakitarini lolalak njo epuo aikagua ilalak linonok obo baada ya lingine. Nikaguai ntana nisikanini ometodoli ajo netii olalai oota enkiti wuei narokirok au naya tiatua piwuahini aitibu nemikilotu ayayu ilo alai omitauni. Elelek teniwuahi aitibu olalai ewuon enoshi kata piiteru ayayu oltung'ani peno kuliko enipal omikitaya tukul. Amu tenipal omikitaya tukul negolu enkitibunoto. Afya olalak taa kirorita taata o afya enkutuk. Muhimuni naleng ntokitin nijo nena tenikimaaki amu atiturrarita iltung'anak ilalak teumuri kinyi kwa sababu sukarini netaa kinyaita. Nemikinyaita apa sukarini tekurum tidie. Kwa hiyo enilo oldakitari lolalak aikagua ilalak linonok ninepu tatizo kiti nelelek nitatua. Naa enitu tatua naa nchere epuo lelo bacteria linewuei kinyi nabo nepuo aisambaa ometijing'a ilalak kulie aapuo aijing' olalai osujakita olikae. Kwa hiyo ina piinepu oltung'ani etaya olalai tele ari o telde ari naa olikae alai osujita ilo oitoki ayayu manake ncho idurra irbacteria lelde alai aapuo likae alai. Kwa hiyo enitu kintibu imoyiaritin emoyian olalai obo neeki irkulie alak emoyian. Afya olalak taa imaakita tene. Kwa hiyo matonyok peyie peeku tenikiok enchai natii sukari nikipuo aiki ilalak tenikiindip. Matonyok peyie kizingatia afya onkutukie ang'. Ishaurini duo piindip endaa eteipa niik ilalak ewuon itu ilo airura. Nemikinkunta nejia took toonkang'itie amu etii sababuni kumok nemikinkunie nejia. Kwanza mikiata nkariak ashu irbafui likipuo aikie ilalak. Auloki kiikie ilalak tadekenya kake mikipuoito aik. Egol tenilo aik ewuon itu ilo airura. Nakuja. Samahani, nilikuwa nazima muziki maana inanipigia kelele. Afya olalak aimaakita tene kwamba ishaurini peyie piindip endaa yoyote nilo aiki ilalak itu ilo airura nekenyu taisere duo mama ikaika dama tenitumokito. Amu ore sukari nirura aitaa ilalak omekenyu nitobirita siinye ilalak enkutuk irbacteria lenyenak iwarie irura ninepu esukari natii atua ilalak naa ninye nayautu imoyiaritin sapukin olalak. Ata taa nchi ening'ito iltung'anak kutitik ilalak amu ore enkerremuta ilalak iltung'anak ometaa moruak peeponu ayayu ilalak. Ata nchi eyakita iltung'anak ilalak kunyinyik. Kwa hiyo matonyok aitumia mazingira nikitii pikintunza ilalak lang'. Ore ena naa ematua oltung'anak kituak taa ina. Kake enikipuo siinye ematua nkera adamu taa nanu kipuoito shule msingi ajo nakata ake eiki ilalak kipuoito shule peemepuoi aarr iyiok amu ewuon kira kunyinyik nemikiyiolo toki duo enkikata olalak. Matonyok intoiwuo peyie peeku kifundisha nkera ang' miika ilalak amu ata enyaitai ntokitin kumok indaiki kumok naata sukarini. Kwa hiyo ata siinye nchi iteritae aayu nkera ilalak kunyinyik nedanya irkulie. Kwa hiyo ilazimu iyiok intoiwuo peyie taata nchi intoiwuo ekisasa pekinterr aifundisha nkera enkikata olalak. Ore duo kitaalam ncho eyieuni piiterr ake duo apuku ilalak lenkerai niteri aifundisha aikaki. Neng'as entoiwuoi aikaki angalau omitabai ilarin 7. Piitabaya ilarin 7 nepali miika openy eututaritai ajo ika. Amu meyiolo nkera duo ninche kuna tokiting ajo enitu eik ilalak nitum emoyian olalak basi ninche iterr aaponu adumu. Iyiolo duo ajo iibil inkera ilalak ninche baaya umri fulani
Opibili lalak tinasa nidipa oltung'ani emoyian atua enyirt nidim ina moyian aendelea tina kerai ata teneponu apuku irkulie alak baadaye. Kwa hiyo muhimu pikintuza lalak lonkera ang nikiutaki nkera ang eniko eniiki ilalak abaraki te umuri kinyi peyie pikikordu ilalak lang baadaye. Emion sapuk ilalak teneyai iltung'anak irmagego netii loojeyu ometejo ake duo eya oltung'ani maumivu. Kwa hiyo ore peyie kiepukana na maumivuni sapukin ormagego noojeyu ometejo tiatua enkutuk tioriong nee entoki sidai naleng tenikitem aizingatia afya olalak aik ilalak. Atejo nai tidie te kurum meeta irmaasai enyamali tolalak amu esila irmaasai ilalak naleng. Ore ake duo kwa sababu kinyaita indaiki osukarini nilazimu iyiok peyie pikinter siinye pikinter tayiolo ajo karibuni naone mnaniangalia karibuni naongelea afya ya meno na mdomo nkera kunyinyik iltung'anak kituak ata kiwokito nchai natii sukarini nibaaru sukari olalak tenitu iik ilalak abaraki tinindip enchai au indaiki naata sukarini nelo ina sukari aitobiru bacteria oiumiza ilalak toonkera otoltung'anak kituak. Kwa hiyo maitumia nkiek osero nikintumita ake aik ilalak oltung'anak kumok aitumia irkeek loldukai nitumia amu ore tofauti kati orkeek loldukai o enkiket osero eeta kulo keek loldukai ninche aata olchani loitibu loor bacteria tenkutuk. Sinye enkiket osero iik sinye ilalak ometisilata nesil naleng kake ore duo kwa sababu atenyete kuna sukarini netanare peyie pitum oltung'ani musaada olchani peyie piik ilalak linonok abaraki. Toning'o? Napenda